Dragi Zlatousti, došlo je onaj trenutak koji smo vam najavili na samom početku današnjeg izdanja emisije Gostoprimnica. U pitanju je promocija, odnosno prikaz 390. broja pravoslavnog misionara, a na tu temu razgovaramo kao i uvek sa katehetom Branislavom Ilićem, članom uređivačkog odbora pravoslavnog misionara koji je zadužen za odnose sa medijima. Branislave, pomaže Bog, Hristos Vaskrse i dobro nam se uključili u program. Bog vam pomogao, vaistinu Vaskrse Gospod. Iskreno se radujem i ovoj novoj prilici da promišljamo i govorimo o značaju pravoslavnog misionara, osobito ako imamo u vidu da je tema ovoga broja upravo poštovanje svetih ugodnika Božjih, što svakako jeste veoma važna i blagoslovena tema u ovom godišnjem periodu u kojem se nalazimo, kada zaista proslavljamo veliki broj svetitelja. Mnoge smo već proslavili u ovom mesecu, a mnoge ćemo tek da proslavimo, tako da nam ovaj broj pravoslavnog misionara dolazi u pravom trenutku. Hoćemo li da ga predstavimo našim slušalcima, dakle, osim same teme, šta nam on još donosi? Da li se čitava tema, odnosno da li se tema o poštovanju svetih provlači kroz čitavo izdanje 390. broja pravoslavnog misionara? A kao što je poznato, pravoslavni misionar, svaki broj biva podeljen na 3 celine. Imamo uvodni deo u kojem se nalaze rubrike koje su svojstvene za uvodni deo svakoga broja. Imamo središnji deo koji je posvećen temi broja, dakle u ovom slučaju to je tema o poštovanju svetih. Imamo zaključni deo u kojem se također nalaze rubrike koje već više godina zauzimaju mesto, dakle u tom završnom delu časopisa. I to čitaoci veoma dobro znaju. Ali na samom početku imamo urednički uvodnik koji uvodi čitalačku publiku u temu ovoga broja, ali svakako urednik uvek kroz neke rečenice pomene i ostale tekstove koji se nalaze u ovome broju. Ali ono što je specifično za ovaj broj jeste i činjenica da već na početku, nakon uredničkog uvodnika, imamo 2 istoimene rubrike. U pitanju je rubrika beseda. Imamo 2 besede. Prvu besedu koju donosimo u ovom broju jeste beseda igumana manastira Savina u Herceg Novom, jeromonaha Makarija, koji piše o prizivu slobode pravoslavnih hrišćana. Dakle, to je beseda koju on izgovorio 2022. godine na početak Velikoga posta. Druga beseda koju donosimo u ovom broju jeste beseda o pokajanju, dakle beseda koja je izgovorena u 31. nedelju po Pedesetnici, odnosno, kako bi to našem narodu bilo jasnije, mi smo to i naveli u ovom broju da je to u pitanju beseda koja je izgovorena u nedelju pred Bogojavljanje, kada se i čita Evanđelje o pokajanju, i autor ove besede je đakon Đorđe Petrović, koji je i profesor Beogradske bogoslovije, ali i saslužitelj pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. U rubrici Svetitelji crkve imamo jedan veoma lep, zanimljiv i poučan tekst pod naslovom Sveti Jovan Vladimir, obrazac nebeske pravde. Mi ćemo kroz nekoliko dana da proslavimo praznik Svetog Jovana Vladimira, pa prilike da pročitamo ovaj tekst, da se upoznamo sa ličnošću Svetoga Jovana Vladimira, zetskoga kralja mučenika, i autor ovoga teksta je protoprezviter Nikola Marojević. U ovom broju pravoslavnog misionara mi donosimo 2 intervjua. Jedan intervju je objavljen u ovom uvodnom delu, a drugi intervju koji ću u svoje vreme da pomenem nalazi se u završnom delu časopisa. Prvi intervju je intervju sa ikonopiscem Milicom Mišić, koja nam je pisala i ukazivala na značaj službe crkvi kroz ikonopis i ukazala da ikonopisci na svoj način daju veliki doprinos životu crkve, ali i na njima svojstven način, sledujući onom daru koji su dobili od Boga, oni služe crkvi.
Milica je govorila svakako i o svom radu, o svojim ikonama koje je naslikala, ali i o knjizi koju je priredila. U velikoj meri na ovaj intervju oslanja se i naredni tekst koji potpisuje Teslički protoprezbiter, arhijerejski namjesnik Teslički, otac Miladin Vuković, koji piše o mučenicima iz Vlajića. Mi znamo da su oni prošle godine, čini mi se, odlukom Svetog arhijerejskog sabora pribrojani liku svetih, a znamo i da se ove godine navršava punih 80 godina od njihovog stradanja, tako da smo, imajući to u vidu, priredili intervju sa Milicom Mišić, koja je naslikala njihovu prvu ikonu i koja je napisala knjigu o njihovom stradanju, ali smo zamolili i arhijerejskog namjesnika Tesličkog da priredi jedan autorski tekst, što je on i učinio na našu veliku radost. U tematskom delu, dakle onom delu časopisa koji je posvećen temi broja, imamo svega nekoliko tekstova. Na prvome mestu tekst o poštovanju svetih u crkvi. Autor ovoga teksta je otac Vladimir Pekić iz Beogradskog hrama Svetog apostola evanđeliste Marka. Zatim tu je i moj autorski tekst pod naslovom Jer si svet Bože naš i u svetima obitavaš. Zatim tekst kraljevačkog paroha oca Aleksandra koji piše na temu svetiteljstva uz ukazivanje da svetitelji nisu mađioničari. Zatim tekst Marijane Pilipović pod naslovom Spomeni poštovanje svetih. I imamo tekst protojereja Stavrofora, magistra Slobodana Bobana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, na temu i pod naslovom Dođi i vidi. Dakle, i ovaj tekst se nalazi u tematskom delu časopisa, a ja ću iskoristiti priliku, budući da je otac Slobodan Jokić već više od godinu dana stalni autor tekstova u našem časopisu. Eto, koristim priliku da sa vama i vašim poštovanim slušalcima podelim jednu lepu informaciju, a to je da je otac Boban odnedavno odlukom i blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija imenovan i postavljen za glavnog i odgovornog urednika časopisa Sveviđe. U pitanju je časopis eparhije Budimljansko-Nikšićke. I ostaje mi da kažem još nekoliko reči o ovom završnom delu ovog 390. broja pravoslavnog misionara. Pre svega tu ukazujem na tekst o spaljivanju moštiju Svetoga Save, zatim na tekst koji je objavljen u rubrici Sveta Rusija, a nosi naslov Mitropolit Serafim i njegov letopis. Zatim posebno ističem u pogledu celog ovog broja jedan veoma zanimljiv, poučan i nadasve vredan svake pažnje razgovor. U pitanju je razgovor koji sam imao prilike da realizujem sa našom poznatom Vinkom Marinović, koja je novinar i voditelj RTS-a. Ona je govorila o izazovima savremenog života, govorila je o značaju hrišćanskog života u svem onome što mi ljudi činimo. Pa eto, ona je iz svog nekog ugla kao novinar i voditelj ukazala da je uvek kada je za to bilo prilike i prostora i bila radosna i vrlo raspoložena da u svoje emisije ugosti i sveštenoslужitelje i veroučitelje i teologe koji imaju šta da kažu i, kako je i sama rekla, time želi da pokaže i dokaže da zapravo u vaskolikom našem životu život po evanđelju treba i mora da zauzima posebno i najznačajnije mesto. Rubrika Sveta zemlja donosi nam jedan veoma sadržajan tekst o manastiru Svetoga Georgija u Svetoj zemlji, a rubrika Sveta Gora donosi nam tekst o znamenitom skitu Katunakija na Svetoj gori, a svako zna ko je posetio Svetu goru i pohodio tu oblast,
da je skit Katunakija izrodio mnoge svetitelje. Poznat je starac Jefrem Katunakijski, poznati su i mnogi drugi starci svetitelji koji su također bili podvižnici ovoga skita. Tako da ovaj tekst posebno krasi ovaj broj pravoslavnog misionara, jer znamo da po svim merilima besplodna pustinja Svetogorska ipak pokazuje se najplodnijom jer rađa velike ugodnike Božije, pa čak i u naše vreme. Čini mi se da je blaženopočivši mitropolit Amfilohije govorio da u svakom vremenu na Svetoj gori ima svetih Božih ljudi koji su još uvijek živi, koji hode Svetom gorom, koji upućuju molitvene vapaje Gospodu i koji zapravo, kako to kaže ona znamenita pouka, drevna pouka o značaju monaškog života, a koja glasi da su svetlost monasima anđeli, a da su svetlost nama ljudima koji smo u svetu monasi. Dakle, ova rečenica i ova pouka pre svega i povrh svega može da se protumači da upravo Svetogorska pustinja, pa možemo reći i ovaj skit Katunakija, eto i u naše vreme rađa nove svetitelje koji su nama uzor i primer svetlosti života, uzor i primer kako se najdelatnije, najkonkretnije živi po evanđelju. I na samome kraju, u ovom broju pravoslavnog misionara imamo jednu novu rubriku koja do sada nije bila prisutna u našem časopisu. Ona nosi naslov Tragom starih svetinja i mi smo u prošlom broju objavili intervju, ako se sećate, sa Smiljom Vlaović, našom novom saradnicom. Ona imala prilike kroz taj intervju da se predstavi i najavili smo dakle u prethodnom broju ovu novu rubriku i eto u ovom broju koji sada predstavljam imamo prilike da čitamo tekst koji je objavljen u navedenoj rubrici, a koji nosi naslov Mošti Svetog Haralampija u srpskim i grčkim zemljama. Veoma lep i poučan tekst, pa eto ujedno ovim tekstom i biva zaključen sadržaj ovog broja pravoslavnog misionara. A Branislave, pravoslavni misionar može se naći i u štampanom, a i u digitalnom obliku, i to gde i na koji način se može pronaći? Svakako, to je već poznato da ovaj broj konkretni koji smo sada predstavili, ako govorimo o elektronskom izdanju, ono će na našem sajtu biti dostupno za preuzimanje tek za 6 meseci. Takav je blagoslov. On je faktički i sada u ovom trenutku unesen u bazu našeg sajta i dostupne su neke određene informacije, ali od pre jedno 2 meseca imamo jednu lepu praksu da uz ove osnovne informacije u pogledu novog broja, mi kao vid jednog poklona posetiocima našeg sajta dajemo u celosti jedan tekst i jedan intervju iz ovoga broja. Dakle, dobijaju odmah istoga trenutka, a ostatak sadržaja tek kroz 6 meseci. Što se tiče štampanog izdanja, ono može da se nabavi pri svim parohijskim i manastirskim hramovima širom Srpske pravoslavne crkve. Kada kažem Srpske pravoslavne crkve, tu se podrazumevaju i one eparhije koje se nalaze van Matice, dakle i Crna Gora i Republika Srpska. Dakle, bukvalno u svim parohijskim i manastirskim hramovima pod kanonskom jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve i naravno pri svim knjižarama i prodavnicama u Srbiji, tako da to je najjednostavnija mogućnost, ali svakako postoji mogućnost i godišnje pretplate. Na godišnjem nivou to iznos pretplate je 500 dinara i svako ko se pretplati dobijat će svaki novi broj na kućnu adresu. Hvala najlepše, Branislave, na uključenju u program Radio Zlatoust i na ovako detaljnom i pažljivom prikazu 390. broja pravoslavnog misionara. Bogu hvala, hvala vama. Uvek sam radostan, osobito kada imamo priliku da predstavimo sadržaj pravoslavnog misionara, jer je to časopis koji nas, i sami ste svedoci, uvek sjedinjuje u jednu misao
jer kako kaže apostol Pavle da smo prizvani da jednu misao imamo, a naša misao jedna treba biti uvek usmerena ka Hristu koji osvećuje i naše vreme i naš život i sveokupni tok našeg bitisanja na zemlji. Eto, u tom duhu pozdravljam i vas i vaše poštovane slušalce i radujem se i nekoj novoj prilici za gostovanje na talasima vašeg radija. Takođe, hvala najlepše još jednom i s Bogom. Bogom.